වැඩද මේක? මේ දැන් මාසෙකට විතර පස්සේ කෝච්චියේ මොනවද කියන්න දෙන්නේ? කොහෙන්ද ආවේ? නාල පිටින් දන්නේ. කොයිද ගෙවල් හැටනේ? මේ වටවල. නාල පිටින් නම් එන්නේ. මොකද හිතන්නේ මාසෙකක් විතර කෝච්චිය අද තමයි කෝච්චියක් වැඩ කර මේ පාරේ. මොනවද ඒකනේ කියන්න තියෙන්නේ? සතුටුයි. නමුත් මේ 60 වෙනකන් දාගත්තා නම් හොඳයි අපිට. 60 යන්නත් තියෙනවා, නාවල පිට යන්නත් තියෙනවා. 60 වෙනකන් පාරවල උනත් තියෙනවනේ. ඒ නිසා 60 වෙනකන් කෝච්චිය දෙන්න නම් හොඳයි කියලා හිතනවා අපිට. හොඳයි. 60 වෙනකන් පාර හොඳයිද? පාර හොඳයි. ඔව්. යන්න පුළුවන්. சத்துட்டு எத்தனை வேணுங்க அந்த மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் கோச்சி வேலை செய்யுது. கோச்சி வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷம் தான். இருந்தாலும் நான் 8 வரைக்கும் போட்டால் நல்லம்னு நினைக்கிறோம். 4 பிட்டிலேருந்து 8 வரைக்கும் போகிறது நல்லம். எனக்கு ரோட்டுகள் நல்லா தான் இருக்குது 8 வரைக்கும். அதனால் 8 வரைக்கும் போட்டால் கொஞ்சம் ஆட்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். போகிறது வரதெல்லாம் வசதி எங்களுக்கு ட்ரெயின் தான். මොනවද හිතන්නේ මාසයකට විතර පස්සේ මේ කෝච්චි වල? සන්තෝෂයි. සන්තෝෂයි. වෙනදාට දැන් ගිය දවස් ටික ඔයා කොහමද ගියේ ඔයාගේ ගමන? මං මෙහෙම නේ මම ආවේ පාර බලන්න. මේ මම ඉන්නේ නාලපිටියේ. නාලපිටියේ. මම වැඩද මේකේ? නෑ නෑ. එන? පාර බලන්නත් එක්ක තමයි මේ ආවේ කෝච්චියක් තිබ්බේ ඉඳා. ආ රයිට්. ඒකයි.